Hot News ukaba ariyo ukomeje kugenda utega amatwi, icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ya Hot News ajye kugeraho umunsi ku munsi. Mu Burundi hari kuvugwa ikatirwa ry'abarwanyi benshi cyane, dore ko aba barwanyi mu minsi yashize aribwo baje gushyikirizwa igihugu cy'u Burundi, ubwo bari boherejwe n'igihugu cy'u Rwanda. Abarwanyi ba Red Tabara u Rwanda ruheruka gushyikiriza u Burundi bakatiwe gufungwa burundu. Urukiko rukuru mu Burundi rwakatiye abahoze ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara u Rwanda rwaherukaga gushyikiriza iki gihugu gufungwa burundu kubera ibyaha byo guhungabanya umutekano no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ku wa gatanu tariki ya 30 Nyakanga 2021 nibwo u Rwanda rwashyikirije u Burundi abantu 19 bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara bafatiwe mu murenge wa Ruheru hafi n'ishyamba rya Nyungwe muri Nzeri 2022. Urubanza rwabo rwaciwe n'urukiko rukuru muri komine Muha mu mujyi wa Bujumbura, bahamwa n'ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba ndetse rubahanisha gufungwa burundu nk'uko tubikesha ijwi rya Amerika ari naho dukura iyi nkuru. Uru rubanza kandi rwarimo n'abandi bagabo batatu bashinjwa gufasha umutwe w'iterabwoba, nubwo umwe yahanishijwe gufungwa imyaka 20, abandi babiri bagirwa abere. Aba barwanyi bari bafatiwe mu Rwanda bafite ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu n'ibindi bitandukanye. Umutwe wa Red Tabara washinzwe n'abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2025, bakaba baravugaga ko bakomeje umugambi wo kurwanya leta y'u Burundi. Iyi twavuga ko ari coup d'etat yaje kuba mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo ubwo nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza yatarapfa, nk'abantu mwagendaga mukurikira ibiganiro Hot News yagendaga ibacishaho, ngira ngo mwarabibonye ko iki kibazo cyaje kuvugwa hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho uyu mugabo wari perezida yaje guterwa coup d'etat, dore ko bano bagabo bari mu uyu mutwe wa Red Tabara utari wanarangira, baba baragiye bahita bagana ishyamba nyuma yo guterwa cyangwa se gukubitwa n'uwari perezida w'iki gihugu. Mu yandi makuru rero, pasiporo ya perezida Salva Kiir yabonetse nyuma y'imyaka 30 itakaye mu mpanuka y'indege. Umuryango wo muri Kenya ku cyumweru watanze pasiporo ya perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yatawe mu 1993 mu mpanuka y'indege. Urwo rwandiko rw'inzira rwari rwarabitswe neza n'uwo muryango mu gihe cy'imyaka 30 ruhawe n'ibindi bintu by'abagenzi bari bari muri iyo ndege yakoreye impanuka mu karere ka Baringo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Kenya. Twavuga ko rero harimo n'ibindi byangombwa by'abandi benshi, dore yuko impamvu kino aricyo cyagiye hanze ari uko ari icy'umuntu ukomeye cyane nka perezida Salva Kiir. Uwo muryango wo mu cyaro cya Swamili wari unatuye ahabereye impanuka, imitako yo kwambara ku kuboko ya perezida
ndetse na Minisitiri Barnaba Benjamin ushinzwe imirimo yo mu biro bya Perezida wa Sudani y'Epfo yayoboye intumwa zagiye kwakira urwo rwandiko rw'inzira n'imitako ya Akili mu muhango witabiriwe n'abaturage bo muri icyo cyaro. Ubwo iyo mpanuka yabaga, Kiir yari umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa Sudan People's Liberation Army. Muri iyo ndege hari harimo abandi bantu batatu barimo umupilote wayo, umusirikare wacungaga umutekano wa Akili, abaganga babiri b'abanya Norvege hamwe n'umwongereza. Bivuga ko uyu yahise apfira aho habereye iyo mpanuka. Abatuye muri icyo cyaro batabaye abarokotse iyo mpanuka bari bahaze mu bisigazwa by'iyo ndege, banategura uburyo bwo kujyanwa ku bitaro kw'abari barokotse iyo mpanuka. Twavuga ko rero ari amakuru yagiye hanze, dore ko na Perezida Salva Kiir yaje kubishimangira, dore ko yaje no gushyiraho yuko agomba kuba yahemba uyu muturage wo muri Kenya wabashije kubika uru rwandiko rw'uyu mugabo, dore ko uru rwandiko rwari rumaze imyaka igera muri 30 rubitswe. Ko ni ukuvuga ngo impanuka yakoze cyangwa se iyi ndege yakoze impanuka mu mwaka w'1993. ubwo ni ukuvuga ko harimo igihe cy'imyaka 30 ugejeje ubu ngubu, dore ko n'uyu Perezida Salva Kiir yavuze ko uyu muturage amushimishije cyane, dore ko akwiye no kugororerwa. Mu kubitura iyo neza rero, Sudani y'Epfo yavuze ko izubaka ibitaro bigezweho muri ako gace bizitirirwa Perezida Salva Kiir. Ahabereye iyo mpanuka hazanaba ahantu ndangamurage muri Sudani y'Epfo, hahindurwe ahasurwa n'aba mukerarugendo. Twavuga ko rero ibi ngibi Perezida Salva Kiir yaje kubitangaza, ndetse na guverinoma ikaba yamaze kwemeza ko aha hantu hagomba kuba icyanya ndaburanga kizaza gisurwa. Dusoza amakuru yacu rero, reka tugushimire wowe, tukwibutse gukanda subscribe wowe wari uri kumwe natwe, kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho umunsi ku munsi. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda